Kalumpung Maulai Games and Literary Fest Hajar Arpun Riau Kabalayat Menta Syakasngi Kabasan Kalala aban pendep ki final jong ka badminton ka final traditional archery bat katu katni teli ki final haka boxing bat quarter final jong ka football haka quarter final jong ka football ka mau yong Jepung kala job ka shing da laiko lakaway kanong kwar kanong pedeng da sako lanot ka mau dat baki ka thlong da sanko lanot bat ka selai karya ka mau siat khnam da laiko lakaway ka semifinal kan long menta kasngi hapadeng ka mau yong Jepung persha ka mau dat baki bat ka nongkwar persha ka selai karya haka Yakob siat khnam traditional archery ka Kate Diamond Lingdo na kenton masar kalalong kanong job haka liang ki kentai bat u Charles Mani ulalong undong job haka liang ki shenrang haka badminton lala ban pendep ya barok ki final jong kani ka jingele kai kabala pia haki ar benta bat kita kilong ka under 16 bat ki senior jong ki kentai bat shenrang bala penyele kai haka single double bat ka mixed double haka team event jaka badminton lara da ka mau dat baki bat ka bawan baar ka de ka Yoringham haka boxing lala ban pendep khandriu teli ki final bout jong ki kentai bat shenrang bat ki badangsa kilong sahnriu bout ki final ki ba an sapenyele kai haka shipau tarik kalalengkot Hajar Arpun Riau haswa ban sedang ka closing ceremony jong ka Maulai Games and Literary Fest ka balong ha basketball court Maulai Nonglom Yau Nonglom laban kedoru baka final jong ka basketball kan long lasai ka sngi khandai tarik kalalengkot ha pedeng ka Nonglom persha ka mau dat baki haka liang ki kentai kadba ka mau yong Jepung persha ka Yoringham haka liang ki shenrang perhadian ka final kan sadon ka jingsam khusnam hakaba i BDO jong ka Maulai CNRD block kong di lingdo insalong i kongsan Ini bisa lihat tadi. Buatan blok. Aslang. Kenan. Ini namanya. Langsung dibut di mana sekarang. Nanti kan saya. Không phá cũng phải có vật trận. Ya, itu lejong bang, target lejong. Jarang gitu.